Alright, ngokukhulu kuyithobo khambelani nenhloniphi igama lapho ngusiyabonga ngiwakaMpungose siyakwamukela ohlelweni esibuliza ngokuthi know your lead sibone lithatha abantu kakhulu ngendlela eyisimanga ungaqonda ke lapha ku YouTube ufike usifollowe lapha ku Mendros Productions uzokwazi ukuthi uthole wonke ama podcast ngokuhamba kwawo lesiyenzayo umsebenzi wethu ulula nje kakhulu thina is to represent umjida ohlele estradini waseKasi okhona obukayo njengamanje nje osho ukuthi yazi anginalo ulwazi ngezepolitiki anginalo ulwazi ngabaholi anginalo ulwazi ngendima abayidlalayo bese siba nezinsizwa ezimbili engingakusho ngiphinde ngiqinisekise labantu esinabo izathu esenza sibacela ukuthi sibe nabo ababona o-spokesperson bamaqembu abaphuma kona kodwa sibuka amava abo kakhulukazi ezinkundleni zokuxhumana ngoba uhlelo lwethu lumandla kakhulu ezinkundleni zokuxhumana ingakho semasikhuluma ngalo ukuthi sizoza nohlelo lokuletha labantu bobabili babaningi abantu abathathekayo ngoba ibona abantu engazuthi babukeka bekhuluma bephinde bavikele kakhulu amaqembu abo abaphuma kona njengamanje nginomfowethu igama lakho nguCijimpi ungwakwaZuma urepresenta iqembu le-MK Party umkhonto wesizwe party bese futhi ngasohlangothini lesandla sokunxele sibe nomfowethu igama lakhe uSabelo ungwakaXaba udume kakhulu ngo-XG-Xaba insizwa enkundleni zokuxhumana urepresenta iqembu lakhe le-ANC African National Congress so labantu nje amava into esibalandele yona sibalandelela ukuthi bayakwazi ukusikhulumela nentwana esistradini eyaziyo because ngiyazi angizothitha umkhonto uyazi ukuthi sumthintile uCijimpi Zuma wathinta ANC uyazi ukuthi usumthintile uSabelo wakaXaba ngicela ukunibikelela ngiphinde nginogama ohlelweni izizathu ngembukele senze ukuthi ngihlale phansi nendawo ukwahlukanisa lamadoda kuhlezi kuzoba nomsindo ngenze sure futhi ukuthi ngiyaphuza amaphilisi ekhanda lokubona into esiphuza ngayo la sithathe lapha ku Dr. Khumalo cabanga kumele sihambe udokotela la e-shopping center ukuze sikwazi ukuthi sifike siphephile bese ngiphinde ngirecognize abafowethu abaqikelelayo njalo masoshootha la abane laundry khona lapha enkandla ungafika khona ke uze makhona impahla ofuna ukuthi uziwashe because bayalekelela ukuthi sikwazi ukuqhubeka nohlelo le-podcast yethu ake ngiqale ngawe Cijimpi Focus uma ngicela ubingelele bonke abantu ababukela abakubuya emakhaya hayi angibingelele kubo bonke nje ababukelayo ababukele emakhaya ngibingelele nakuwena Fokakhuba ngithi ngiyabonga nje kakhulu ngethuba osinike lona lokuthi sizokhuluma ngomkhonto wesizwe abantu bezwe ngomkhonto wesizwe ngoba isikhathi esiningi bajwayele ukwezwa ngabanye abantu ababonayo bakhuluma into abangayazi namhlanje ke ngithanda lelithuba losinika lona lokuthi sizozikhulumela ngomkhonto wesizwe ngiyabonga alright siyabonga kakhulu bese ngiyamuva ngiye kwinsizwe igama lakho Sabelo ungwakaXaba Xaba siyakwelcome okanye siyakumukela ohlelweni abantu abasibukayo njengamanje no ngibonga Mpungose ngicela nje ukubingelela ababukeli bonke abakhona ku channel ebese ngibingelela uzakwethu sikhona la ngicabanga ukuthi ene kuyithuba elihle impela ukuthi umuntu akwazi ukuthi afike la akwazi ukuthi azoveza nje imbono yakhe ngeqembu le-ANC I think i-ANC esikhathini esiningi sekube nesigaba la uthola ukuthi imisebenzi yayo ayikwazi ukuthi ichazele kubantu kuze kube ngathi inhlangano engenzi lutho so njengoba ngikwazi ukuvuma ukuza la ukuthi ngikwazi ukuthi lokhu mina esikwazi ukuthi inhlangano elidayo eSouth Africa ikwazi ukuthi sikuveze ukuthi yini uhulumeni akwenzayo ukushintsha siyabonga kakhulu mfokazo uyasho la umfokaXaba ukuthi ke banezinto eziningi abangaveli kuzona kodwa mhlambe ngaphambi ukuthi ngiqale ngithanda kakhulu nokuthi nginani nje nobabili nginazi in and out ngoba nabaseGasi lami eMpophomeni salute bafethu le podcast lapho ibuka khona iqoshwe endaweni ebizwa ukuthi Zulu Mpophomeni Tourism Experience mawungena elokushini lami laseMpophomeni so last time ngikuchecka ninale insizwa benincomana kakhulu ngikhumbula kahle nje masenza ama community projects wawuhlezi uzoba nabantu abancomayo uthi Mpungose nenza kahle kukhonzile wena uTupac noSabelo Xaba ngiyanibona nibambile lento ngimkhonze kakhulu ushintsheni ukuthi uXaba ngathi awusamkhonzile kahle hayi akukona ukuthi ngimkhonzile intwana yami encane lena akukona ukuthi angimkhonzile ayikho personal kushintshe la kwipolitiki angivele nje ngibeke kanjalo noma kuthiwa usibone siphikisana naye suke singekho personal njengoba usibone emasihlangane siyahleka sixoxe sihlukene nje ngembono ngokwepolitiki
uphumelele ukuthi ubuza ngokuthi ubuza ngoqaba Yes, yeah. mhlambe ke uma ungabuza ngokwe-ANC ukuthi ngiphumeleni kwi-ANC izathu why ngize ngizofaka uxaba ngoba mangibuka lapha enkundleni zokuxhumana siyaziwa wonke umuntu more especially kwi-page Improvement News online nakuma pages ethu uma kukhona into epostiwe usukwazi ukuthi amadoda awu2 azophikisana kuze kushona ilanga ngezitanzi ezinkulu i2000 ungazifunga njuka insango kanti cha lutho ababhathine vote ngifuna ukuya lapho ukuthi yini ehlezi yenza le debate between nina no2 ngoba benivumelana ngezinto eziningi benikhuluma ngazo before angiqale la mina ngokwami ngi-activist Okay. angivele ngibeke kanjalo ngumuntu oyi-activist and ngihlezi ngigadile ukuthi abantu ikakhulukazi abantu abamnyama ngifisa baphile impilo ecishe ifane nalesi ibonisa impilo wabelungu njengamanje so ngizamele ukuthi umuntu omnyama aphile kahle so uma ngikhuluma enginambeni zokuthi leyo nto umuntu omnyama iphumelele kusuke kuyi-ANC i-ANC isikhathi esiningi ucaba usuke ekhulumela yona so sifika lapho ke singqindane lapho ukuthi ngisuke ngizama ukususa lento ayikhulumelayo ukuze umuntu omnyama akwazi ukuphila aye phambili so kodwa la ngitheke khona Nxamalala la ngitheke khona kwi-page lakho umuntu ozongena manje igama lakhe uCijimphi Wakazulu uma engena ebuka mhlambe izithombe zakho sikwazi ukhuluma une energy efanayo ukhuluma as uyi-ANC ikuphi la oyibone yonke lento obukade uthi uyayibona because thina esibancane nje sikhule sazi ukuthi nini enihlezi nikhuluma ngalo ANC no kuba i-break up yethu ne-ANC akuyona into eyenzeke ngo-December 16 sekuvela umkhonto wesizwe i-break up ye-ANC was slowly building up yethu ne-ANC ake ngithi nje mina ikakhulukazi ne-ANC it was something that was building up so kube sifana nje nomuntu othola ukuthi useshadile usehlele emendweni kodwa abasathandani nomnikazi nomnyeni wabo i-ANC into ebisizenza mhlawumbe uma uzokhumbula kahle uma unga-check-a nakhona emaphejini bekunento eziningi besikhononda ngazo singaphakathi kwi-ANC uniqale nini ukhononda ngazo uyibona useziyakhonondisa lezi zinto zivele kakhulu kusuka ngo-2017 yabo yize noma zaziqhamuka phambi kwalokho kodwa zivele kakhulu izinto kusuka ngo-2017 ngokuba kwa-2017 ngemva kwaleya Nasrec kuthe umakiwa kwi-Nasrec conference i-ANC iyokhetha ubuholi si-ANC sikhona sonke sikhona kwi-process building up ukuthi kokhetha ubuholi kodwa mase sekufikwa eNasrec sekukhethwa ubuholi be-ANC obukhona sekuyavela ukuthi sekukhokhwa amabhiliyoni yabona kukhona nje into ekuthiwa CR17 ama-bank statement kukhishwe amabhiliyoni kwakhokhela umuntu ukuthi akwazi ukuwina ukhetho lwe-ANC but kwinto erayizwa uZuma ngiyaxolisa ukuphula ngoba ngifuna i-engage noso kwizinto erayizwa uZuma wena kushintshe nini ngoba bekuyibhuda yakho uzumbize kahle ukuthi awubuhle ngawususumbiza lapha so kushintsha nini la usubona khona ukuthi hayi lo Zuma ebengitshela usigijima naye kulesa sikhathi akusesiyena lo Zuma no iqiniso ukuthi ukumbona njengozuma hayi namanje ngisambona njengozuma which is why uthola ukuthi noma sihlangana uyazi sihlangana sixoxe sikhulume because ngisamhlonipha njengomuntu omdala engikhulele phambi kwakhe futhi njengomuntu esikwazi ukuthi sibonele bona but into engicabanga ukuthi ithe ukushintsha ilento yembono mina angivumelani nalento ayishoyo uZuma ukuthi from 2017 ukuvela kwabo i-perception I think leya into iveze ukuthi thina bekade sikhona le-organization kodwa besingekho principle because into ye-ANC or i-constitution ye-ANC isho kahle ukuthi uma ama-branches esevotile umuntu osuke esevotile sonke siyaphuma la sikhona sibuye si-support ubuholi obusuke sebukhethile so now if umuntu ezothi from 2017 usukuthumelela ke news njalo uZuma la eceleni and we know ukuthi it was because of ukuthi babe supportwa omunye umuntu wakufanele kubukela oliqeqe then kwase kwawina omunye umuntu but if uzokwazi ukuthi ke umbono usuphumile wathi nangu umuntu okhethwayo and then nina niphume nithi hayi lo uwine ngoba nakho kukhishwa imali uyayizwa into ngicabanga ukuthi kuyinto eyiphutha kakhulu ethi wena shoot kahle usuyaphuma kuma principles ukuthi i-ANC ayisenzi kahle
because nina fanele nikwazi ukuthi ni-support lo mbono osuke ukhona ngaleso sikhathi and then makufika esinye isikhathi because kuba u-5 years and then niphinde nikwazi ukuthi but ngifuna ukuya kunina inhlangothi zombili ukuthi mangilalela unqamalala ngikulalela xa lezi zinto eziyikhozi kakhulu eyisuka lapha phezulu but manje silathi la isikhuluma khona and ishow yethu about umuntu osestradini osempopomeni so umbuzo uthi into eyenzeke phezulu nqamalala uthe mawuyibuka ya affectors yafika ewadini because ngeke ngakubona ubumholo lidayo kwenye amaward lapha ka ward level so ifika kanjani ngoba phela ngenze ukuthola ukuthi uxabene abantu abadala lapha phezulu kodwa ama services adiliveka ngendlela ekuyiyona ezansi okunganenza ningahlukani nina nihlukuniswe into ephezulu noma into ephezulu ihambe yazi yangena kunina ebranchini labe kade nikhona nqamalala uyabona Khuba awukwazi ukuyidivorce into eyenzeka ku national winto eyenzeka emawadini okay awukwazi ngeke ukwazi ngoba uyabona ake sithathe njengamanje nje uma uzobheka njengamanje amathuba omsebenzi national awekho ngenxa yokuthi siphethwe ngendlela engasihle ngibeke kanjalo so lokho kungabe bikho kwamathuba omsebenzi national ku affect iward ngoba uzoye ewadini ufica abafana behleli bencike ngendonga bengasebenzi awukwazi ingadi usekhona ulanga phakathi lokuzanuse umleholo ngaphakathi bekukhona ake ngiyibeke kanjalo bekukhona but that is why umuntu eseze waphuma kwe-ANC because uyabona ukuthi lezi zinto azikhalelayo with engaphakathi kwe-ANC azilungiseki kunaloko let us try and form another new thing esizokwazi ukuthi siphushe ngayo into yomuntu omnyama bengingahalela ukuphawula kulento yokuthi ye-principle ukuthi mhlambe saphuma ngoba ngiyacela ukuthi usinike ithutshana ke siyiqedele ya national khona sokwazi ukuthi sithi mase sisingena la sesidlulile kule ya national uyabona lento ye-principle yokuthi sashiya ngoba naku siyasilandela umuntu othile mina i-ANC ngibe yiyona kuse-UDF ake ngiqale lapho ngesikhathi se-UDF kwakusewuthando mongameli we-ANC kwase kwalandela uMandela emva kwalokho kwalandela uThabo Mbeki kwaze kwazoba uZuma kwaba uMohlante kwase kuba uZuma so uMohlante ke ubephethe i-government so ku-ANC bekuwuZuma so bonke labo mongameli bekuwomongameli bami ngiyabona kuthe ngesikhathi sika-Ramaphosa engena ngo-2017 saqhubeka saba yi-ANC uyakhumbula nawe ukuthi besiyi-ANC ngaphansi kwa-Ramaphosa kodwa besikhomplayina kakhulu singaphakathi ngendlela besibona kade kwenzeka ngayo sahamba salandela wona ama-principles e-ANC size sofika kwi-Nasrec 2022 singaphakathi kwe-ANC uyabona safika futhi e-Nasrec 22 siyozama ukushintsha umongameli ngoba siyambona ukuthi uyahluleka lo mongameli sithi sifake omunye yafika futhi yasishaya lento yokuthi kusetshenzwa ngemali kwe-ANC so sesiyabona ke manje ukuthi ayisekho into yokuba principle ulandela ama processes e-ANC ngoba at the end of the day imali izokushaya ikuhlule noma akuthi ucabangani ngizama nje ukuthi clarify no ngiyamuzwa mina ukuthi uthi uyabona njengamanje i-MK babhizi bakhala ngenye so awukwazi ukuba i-beacon of unity uhlulekile uqade wena uyi-ambassador ye-division bathi bona because they were unhappy within the organization so I remember nkathi futhi uyasazi isikipha lesi esibhala u-RET that was into yokukhombisa ukuthi mina I am an ambassador of a division within the organization because awukwazi ukuthi njengoba ngisho ukuthi if usikhuluma nge-principle yabo into ezohluleka manje ukuthi bayipractice kule organization abakuyona ukuthi i-principle ukuthi isinqumo masisithathile umholi mayisekhethiwe sisupporta umholi and then there will be platforms whereby ukuthi thina as members of the organization nayi imbono esinayo ukuthi izwe fanele liye kanjani so mina ngokwami ukubona umuntu ukuvuka kwe-MK kwase kuveza i-character yakhe but it's besides the point yokuthi uzothi elena khona all-wrong ababenzele because even when umholi owayedlula ayekhethiwe kwakunabantu ababengumsupport but they remained members of the organization they supported the organization bekhona wrong ababenzele babekwazi ukuthi bayidefend we were members of the ANC thina ngesikhathi kuphethuzulu we were still members of the ANC ukhona uSeries Ramaphosa but now kunabantu abazothi thina sibona ukuthi akenzi kahle even nalomunye wayengenzi kahle but we were still members
kodwa if thina sesizokwazi ukuthi sithi thina kuba hayi uyabheda lokugcina ngivele ngishiye no thina we are members of a person or an individual but not of the organization because the organization ikhona in a constitution kodwa xaba uthini ke kumayethi uma ngibuka izinto zayingasenzeki ngendlela kuyona let's say inhlangano ibhalile ukuthi ngizokwenza 1 no 2 no 3 bese lokho ingakwenzi uyamkhuthaza yini ukuthi umuntu ashiye organization ngokubona ukuthi lezi zinto engiyifisayo ukuthi zenzeke noma uthi akahlale noma ingenzeki into eyibona ukuthi ayisenzeki ukuthi ingalokho no into ekhona if kunembhalo phansi and then umuntu engenzi ukuthi thina fanele sikwazi ukuthi si-engage ama-members e-organization sikwazi ukuthi soshintsha imibhalo ukuze ikwazi ukuthi izovuna lento esifunayo or sikwazi ukuthi si-engage ama-members and ama-members if evumelana nokuthi siyabona ukuthi kuno-wrong and then fanele ama-members akwazi ukuthatha i-decision ukuthi lowo muntu loyo amkhiphe esihlalweni because i-constitution iyasivumela ukuthi abantu bengakwazi ukuhlangana bakwazi ukuthi bathathe i-decision ukuthi-ke u-wrong siwucorrecta ngale ndlela kodwa into ethi ngazi ukuthi kwakhona imali ezifakiwe so ithi ukuthi inhlangano sizophathwa ngokuthi kufakwe imali no hayi abakhuba le ngicela ukuyiclarify leyokusebenza kwemali kwizinto ezithinta ama-conference because ama-members anayo le element yokuthi mayedliwe athi because ekusebenza imali abona Mpungose angazi noma kuyangena hayi yangena la yona ngesikhandelela nokuthi nawe ngifuna le interview ngicabangela abalaleli ababukeli because angifuni ukuthi kule interview kube khona isiwarawara kuze kugcine ngingazwanga ngifisa kakhulu ukuthi ngiqale ngimcacisele kule nto radical economic transformation i-radical economic transformation i-resolution ye-ANC eNasrec ngo-2017 i-resolution eyathathwa yi-ANC kwi-conference ye-ANC kwathiwa kufuneka i-radical economic transformation because abantu abamnyama economically basacindezelekile. It was i-resolution ye-ANC. It's not something esayiplane endleleni sasithi ke thina uma bukuthi because ukusho nje ngizocela Julius Malema ngizocela ibona abantu abafika nale ayiko ngizocela ukucacisela ngicacise ikhanda yakho oMalema i-Youth League yaqhamuka nento eyayibizwa ukuthi i-economic freedom in our lifetime. Athi bekuze kube khona i-EFF babethi bafuna i-economic freedom. I-radical economic transformation kwase kuyi-process esasesifuna ukuphusha ngayo masinyo ukuthi uzokubhekisisa kahle ekuqhuba uma ukhuluma ngerandi labantu abamhlophe uma ukhuluma nge-economy ukhuluma ngabantu abamhlophe uma ukhuluma ngama-investors ukhuluma ngabantu abamhlophe yonke into engazi ukuthi ine-business phakathi enkulu ukhuluma ngabantu abamhlophe nangu uShoprite lo Shoprite olana yini into ebangela ukuthi ungabe umuntu omnyama because abantu abamhlophe bangabe wakha nakwenye indawo so ngizama ukuchaza nge-RET ngicela nje ukuchaza nge-RET ukuthi why ANC within ANC kwakuphushwa i-RET uyabo kwakuphushwa i-RET size siphushe i-RET ngoba sasibona ukuthi umuntu omnyama ubambezelekile uyabona isihlupheka kanjani njengamanje siyabantu abamnyama ngifuna ungidrive kuyela ithi into uma ngokukanasela kwami waphuma ngoba nibone ukuthi into eziningi nifisa zenzeke azenzeki uyabo njengamanje khona i-challenge khona kwenhlangano yakho ukuthi siyambona usibani mhlawumbe ukuthi ulapha njengoba ku remove unobhala nje ngifuna ukwenza umsakelo ngalokho uma remove ngiyazi ukuthi into mhlawumbe ungayithandi leyo mayenzeka angazi noma futhi uyayithanda imayenzeka but kunama changes alokho eqhamuka in between ukuthi ubani ubekwe endaweni ukuthi ubani bekwe endaweni ukuthi lezo zinto ucela uqala ungiconfirmele ukuthi uyazithanda lento yokuthi kuvele kushintshwe overnight noma awuyithandi uma ungayithandi uzongiphethulela kulokhu ukuthi uma ngithi lento angiyifoni lento eyenzekayo ngiyakubona ngisogqoka esinye iskipha senhlangano ngoba sekuqala ukwenzeka izinto ongayithandi ngenhlangano angiqale la kule yezikipa ngifuna nje ukubuyela kule yokushintsha abantu kodwa ngizoqala nje kule yokushintsha izikipa uyabona lento esishintshisile it's not ukuthi sithanda into igama elithi MK sasithanda ama policies eza ne-MK uyabona so MK nayo njengamanje uyibona ukuthi isiyaqala futhi yenziso kwe-ANC isisiphindisela emuva kalasha kufanele nayo sidile nayo ngendlela yayo i-MK uyabona so okungukuthi we can go as far as ukushintsha because it's not about us
it's about ukuthi sifuna kushintshe izwe lithathe le direction esiyifunayo. Sure. Uma uzohlala egameni lenhlangano noma inhlangano engasenzi kahle lapho usuke uzukhombisa ukuthi angazi ukuthi uzukhombisani ngoba igama lithi ANC uhleli kulona kodwa uyayibona ANC sekuyiyona esegcindezela abantu. Okay. Njengoba uyibona nje sikibopha umongameli wezwe aboshwe ubone ukuthi i-strategy sangobandlululo lesi. Mina ngiza kuqala. Angaphendula ukhona omunye umbuzo obuzile omayelana nokuthi ngiyayithanda yini into yokuthi kushintsha shintsha. Okay. Ngifuna ukuqala ngiqedele la. Okay. Le ANC asabambelele kuyona isi-actor njenge-ANC njengobandlululo. Ake uthathe nje into kaMagashule njengamanje. uMagashule uye enkantolo icala lakhe liyahlehliswa wakhishwa kazanga loya muntu bethu uhlala enkantolo aqoshwe enkantolo abuyiswe enkantolo into yangesikhathi sobandlululo ukuthi makuxatshene nawe kusetshenziswe ama-apparatus a-government ukuthi uboshwe. Okay. So kule yokushintsha shintsha i-MK command bese ukuthi ngibize ngakho igama esilisebenzisayo i-MK yintsha Okay. inhlangano entsha sha. Alright. In fact ukutshela iqiniso i-concept ethi sifuna ukukhulula impilo yomuntu omnyama Okay. iyona esihlanganise kakhulu. Alright. Ukuthi how are we going to do that? Okay. It's still coming in ngapha nangapha and siyayibuilda le nhlangano. Alright. Uyabona? So uma ukuthi kuthatha umuntu wafakwa la Yeah. kwathiwa umuntu sicela usibambele lento ushonele Hey. abese yathathwa yafakwa ebese kuyabonakala ukuthi no njengoba simfakile la sesingamsebenzisa kwenye indawo. By the way leli gama loku remove Yeah. kuka SG akufanele ulibize ngokuthi ukuremove Okay. i-redeployment. Okay. U-redeployment usho ukuthi sekubonakala ukuthi u-SG uzoba good kwenye indawo wasuswa la ekubeni u-SG uyiswe eParliament manje. Alright. Uyabona? So uzobe sasebenzela wona umkhonto wesizwe. Uyayibona lento engisho? So overnight it's not necessarily overnight. Yeah. Because ubuholi bomkhonto abuhlali nathi Yeah. ukuthi ngesonto elizayo sicabanga ukususa usibanibani Okay. ngalezi zizathu nalezi zizathu nina nizobona ngoba umuntu esesuswa. Okay. We don't know the process behind that. Okay. Leli gama lithi overnight is meant to be negative sengazi Okay. ukuthi vele kuvuke kuseni kuthiwa akasusa umuntu but there is a build up eyela ekutheni umuntu azasuswa. Bafethu akobe niyabona ukuthi ithupha izuke zinjani lapha ku Facebook nani. No. Aba ngiza kuwena. Ungiphendula izohamba phezulu kombuzo wacishe ukuthi ngibuka lento yokuthi ke let's say organization yakho iqhubeka yenza izinto wena njengomuntu oyijoyinile engezona uyoqhubeka uhlale nayo uhlalela igama njengoba echaza ucishe. No, I think i-constitution ye-organization, in fact awonke mhlawumbe ama-organization but ngifuna ukufocus kakhulu kule ANC Okay. ukuthi kuzoba khona iy'khathi whereby uyabona ukuthi manje awukho happy Okay. ngezinto ezenzakalayo. Alright. So kwase kuba khona into ethi asakhe iy'nhlelo zokukwazi ukuthi sikwazi ukuthi-ke sibuye sihlale sihlangane si-correct all wrong. Alright. So angiboni mina kuwumbono alright ukuthi just because ngiyabona ukuthi lokhu thina esikufisa ukuthi kwenzeke akwenzeki ngalesikhathi then mina sekufanele ngikwazi ukuthi ngishintshe iskip but kufanele ngikwazi ukuthi esikhathini esifanele angeke ngenze example. If ukhethwa ikhansela kuthiwa ikhansela kufanele ihlale 5 years. After 5 years if ikhansela lingenzi ngale ndlela thina esifisa ukuthi likwazi ukuthi lilekelele ngayo and then sikwazi ukuthi siphinde sikhethe elinye ikhansela yabo ukwazi ukuthi silungisa urongo ngokwazi ukuthi sintshe. And i-organization enjenge-ANC when it's governed izwe lalingakaze ligoverned before abantu abamnyama they knew nothing about into ka-government. Obviously ngale ngathi kungena amaphutha abezoba khona but over time amaphutha aloke ecorrecteka which is why uthola ukuthi kuba khona ama-amendments kuma-constitutions even ama-guidelines okwenza ezinye izinto. Ikhansela lalikhethwa inhlangano, ikhansela sekuthiwa alikhethwe umphakathi ngesimo sokubona ukuthi ibaphi all-wrong abenzakalayo. So zonke lezo zinto lezo awukwazi ukuthi uzothi mina namhlanje ngikuleli qembu kusasa ngikwelinye iqembu kusasa ngikwelinye iqembu because manje Njengobani? leke show ucije ukuthi kwawona umkhonto uma ungasenzi uzowushiya but yini bangawulungisi umkhonto ube yilento abayifunayo ukuthi Hayi. so ngicela nje ukuphinde ngikasi. Lo mlilo ugcina uzobuya nawo. ngifuna ukuya entweni ethi enene lento yokuwa kugquma nokufonywa kwamaqembu iyasilimaza abantu abamnyama
wonke umuntu claims to represent i-black agenda, but we are divided when it comes to amavote. Okay. So i-democracy esinayo njengamanje thina njengabantu abanyama sizidla kwinto esifake thina yayizodele because njengamanje we have iqembu lifana njenge-DA, we know very well to represent abantu abamhlophe. We have iqembu lifana njenge-FF plus, we know very well ukuthi it represent thina ama-GNU thina on the other side sine-ANC, sino-MK, o-EFF, o-Africa, o-Rise Africa nabashiya nayo joyina labo. So manje thina sigcina manje uthola ukuthi as abantu abamnyama asisakwazi ukuthi sigavile izwe ngale ndlela yokuthi sikwazi ukuthi sithathe izinqumo ukushintsha i-constitution. Sibe nabantu abasuka sebezosifundekela nge-2/3 majority. Okay. But they are creating a division amongst black people. Yeah. And then bafuna ukukhuluma But manje umbuzo uthi nina njengoba ebuza la eceleni nisebenzile nakhanda i-GNU indaba ningasebenzanga nabo makuthi inhloso yenu unite ama-black parties. I-GNU it was i-circumstance yama-results ama-election. Yinto okade ungeke uze uyibalekele because ugovernment kufanele abe khona ukuze impilo zabantu ziqhubeke baba no 15% no 45 anikhuluma ngani no fanele sibe realistic. I-narrative if izophuma ithi enena une-ANC, une-EFF, une-MK, and they constitute about 70% of the National Assembly. But if ukhumbula athi ama-results ephuma and kwakubonakala ukuthi i-ANC ayutholi u-50 plus 1. Okay. But they were arrogant saying bona they will not work with the ANC of Ramaphosa. Okay. As if enena i-ANC yayisaphethwe uhulumeni kwakuyi-ANC yalowo muntu kodwa ngoba nakusekhona uRamaphosa sebethi bona they will not work with the ANC. Kanti kuzofanele kufanele unginake nami. Ithipha zenu zinde kakhulu yakhuleka ngiyamkhalela manje. So i-ANC the reason ngenzela umphendule ikona yonke lento asethatha ingazange isebenze ne-MK. I think it was i-MK because when it was not willing ukuthi isebenze ne-ANC. Then okugcina engicabanga ukuthi kuyisiqiviso bengeke vele kusebenzele noma ngakuthiwa ilento there is no stability la khona ku-MK. Why uthi stability wena ubusho manje ukuthi kushintshe u-SG u-SG wes4 unyaka ungakapheli wena uphuma kwinhlangano engena stability there is no stability lapha lawo uyabona nje waphuma kwinhlangano ngicabanga ukuthi bese ngikukhavile ngithe kunina yeah i-MK yakhiwa yeah we are building i-MK. Ngicabanga lokho bona they already are an established organization. Uyabona nabo bamshintshile u-SG kodwa ngicabanga ukuthi abakunakile ke lokho. U-SG bamshintshile manje bamxosha because lokhu umxosha wathiwa hamba bamshintsha u-SG. Uma ukuthi ukushintsha u-SG kubi ngaleyo ndlela ngicabanga ukuthi bezofanele bayibheke indaba yabo nomahashule nabo. Into engiyibonayo lento yokuthi kuthiwe khona ukugxuma i-blackmail esetshenziswa abantu abafuna ukunigcina nilalela bona yabona because i-MK ibingekho yabona i-MK was a good alternative for us yabona because beyikhona i-EFF empeleni ukutshela iqiniso ukuba i-MK ayiqhamukanga I really believe ukuthi i-EFF ibizokugxuma ithi because people were tired of the ANC ekhona njengama so into ebileka bekuyi-alternative ekahle. EFF was an alternative but bihambe nayo uyibona iphele endleleni kulo alternative kwaqhamuka i-MK khona ukugxuma lokho thola i-alternative enhle oyibonayo ukuthi izosebenza sangena ke kwi-MK uyabona so it's not necessarily ucreate division kuma blacks awukwazi ucomplaina ngokuthi abantu abamnyama si create division kubantu abamnyama ube kodwa wena uzothatha leyo lawo amavoti owatholile abantu abamnyama uyohlangana nawo ne-DA ne-Freedom Front Plus oyazi kahle ukuthi ayinqene uvele ephesheya ifike ephesheya iniqambe lamanga niphinde nithumele lowo mongameli wenu kodlalwa ngayo ku-TV ezami kovika leyo nto yamanga lapho uyabo so into amakhansela ngifuna ukuyichazisa lento ukuwebe kuya ngokwami ngizocela ukuthi mase kukhulunywa ngezasiyehla ngisazi ngiyalapho ukuthi nisuke nakhuluma ngamakhansela angiqedeleka national politics uyabona ke kulento ye-GNU ngeke ngithi mina
i-ideology awuyishintshi noma ngakuthi uyisiphi isizathu. All right. Uma ukuthi uthe MK ayifunanga ukusebenza nani, All right. akusho lokho ukuthi ishintshe i-ideology. Usuyasuka manje ekubeni socialist, usuyahamba usiyobe i-capital full time. Ngoba naki ANC ayifunanga ukusebenza nawe. I-ideology enjani uyishintsha? Ayishintshi i-ideology. Ayishintshi. Ukuba i-ANC ibithanda ukwenza lento eyayiyakhela ukuthi yenze. Yayingeke ihambe iyojoyina i-Freedom Front Plus. Yayizoqhubeka ne-ideology yayo. Ihleli lapha ekhoneni. Empeleni bekufanele ngabe into esisebenzela phezukwayo ilokhu unite abantu abamnyama. Uyabona? U2/3 majority leyo ebesufuna besufunela into eyodwa. Into ebaluleke kakhulu ukushintsha le constitution la eSouth Africa. Ngoba le constitution la eSouth Africa iyasiphikisa kuko konke esizama ukwenza. Uyabona? Njengamanje nje waye enkantolo mina nje nguCijimbi ngipolitician ngizibiza ngepolitician because ngiyayithanda ipolitiki. NguCijimbi makukhona into wrong engiyibonayo ukuthi iyenzeka ngifisa ishintshe kule county. Uthola ukuthi ivumelana neFreedom Front Plus leyo nto 100%. Mina ngifuna ukuyishintsha ivumelana nabantu abamnyama. Ngiyasuka ngiyenkantolo. Uma ngiyenkantolo ngifika nommeli wami omncane. Freedom Front Plus ifika ne-advocate enkulu nethimba le-advocate okungukuthi ifake imali eningi iyosebenzisa the same constitution ukuthi vele iyosishaya isivalo. Ngaleyo ndlela sesibuya sesiyaqhubeka siyahlupheka sicindezelwe yini i-constitution. That is why sifuna u2/3 majority. Sisabancenga nabo wena ngokwakho wena ubukufisa ukuthi nisebenzisane nabo kwenzekani noma nani beningafuni ukusebenza na-ANC? Ake ngiyibeke kanje. Uma uzokhumbula kahle kade sikhankasela ukuvota. Safika nako bona oqaba lapha sithi wozani siyovotela umkhonto. Okukhombisa ngokusobala ukuthi siyalifuna ivoti lapha, siyabafuna. Uyabona? Ukusebenza ne-ANC bekuzosebenzeka ne-ANC. Ukuthi i-ANC ngokwami ukubona. Ine-enga ngoZuma. Uyabona? Ine-enga ngoZuma. I don't know ukuthi bayithatha phi lento yokuthi uzukwaliwa ukuthi kuzosetshenzwa nabo. Bayilinda i-DA kwaphela inyanga base befoma i-GNU. Kodwa uZuma bamnika ama-hours ukuthi ozosebenza nathi. Benike i-MK ama-hours. Kwangalunga lokho kusebenza kodwa i-DA bayilinda for months ukukhombisa ngokusobala ukuthi babe nenhloso yokusebenza ne-DA. Into ababengenayo inhloso yokusebenza nayo i-ANC. Mina nina yindaba nimzondo uZuma nibe ne-enga noZuma njengoZuma. Nangithi uZuma wenzeni? Before ngifike lapho ngicela ukungena la ekuthenini abona uZuma ubala into ye-ideology. Abona mfethu I respect our current president. Even under the circumstances sikhuluma ukuthi sikujeni ama-decisions akwazi ukuwathatha ama-decision akwazi ukuthi afocus ekuthenini a-empowerishe umuntu omnyama. I'll make an example. Signed into law ukuthi kufanele kube ne-national health insurance eSouth Africa. I-insurance le ithi akusafanele manje Mpungose ake ngenze example abazwasikhala empophomeni. Mina mangigula fanele ngekliniki mase ngiyahamba ngenodini. Kodwa isibhedlela esisuqala sikhona yilesi esila Hilton. Shuthi mina ngingafa ngidlula isibhedlela ngize fanele ngiyephi enodini. But lento ye-national health insurance ithi mina fanele mangisuka la isibhedlela sokuqala engizongena kusona whether it's a private hospital or a public hospital but ngingene provided ukuthi si under so sekuyenzeka nje lokho. No into esasayinwe emthethweni esezofanele manje i-implement. So now into engifuna ukuya kuyona ukuthi ngenza le example nge-NHI ukuthi sisho kanjani ukuthi i-ideology ANC isishintshile ngozi izinto ezifocus ekuthenini umuntu omnyama akwazi ukuthi asizakale and sikwazi ukuthi sibe nempilo sonke esingakwazi ukuthi sithi siphila ngokulinganayo. Hayi ukuthi laba abadlizamba nelikaPondo uyibona abane-access endaweni zokuphila then masuthi laba abahluphekayo abadla imbuya ngothi bona bangakwazi ukuthi baye endaweni ezihluphekayo. Njengoba ngenze example ukuthi if nje umuntu manje fanele enodeni kodwa adlule isibhedlela sila because fanele akwazi ukuthi angene akwazi ukuthi asizakale. uZuma nimnikeza ama-hour ukuthi adecide uyasebenza nani ngoba nitha ngoZuma and then ulokhuzana i-DA nibanikeza inyanga ithini? No, that is not i-reality. Leya into yayenzeka ku-national TV sibuka ama-election eqhubeka ukuthi even iy'ntatheli zi-interviewer
ospokesperson be-MK Yeah. babesho nondodakazi lo waJacob Zuma owayesho ukuthi they will not work with the ANC yabo phela inhlangano yakhe manje ya kodwa ke ya angikho lapha but ngifuna ukuya ekuthenini babekusho bona ukuthi they will not work with i-organization kaRamaphosa and into eyasuke yaba yindida kakhulu into kwabona ababengeke ama-demands ababefika thiwa susa uRamaphosa as a sitting president and then we work with the ANC yabo thina ngaleso sikhathi sithi thina asakheni uhulumeni bona baqhamuka nezinto abazi kahle vele ukuthi i-organization ngeke izivuma because into ithi as an organization kufanele sikwazi ukuthi umholi osuke ekhona ekhethiwe sikwazi ukuthi simhloniphe so ngaleyo ndlela labo bantu babekhombisa ngokusobala ukuthi abafuni ukusebenza nenhlangano because babesibona akuphuma usibanibani and then sizosebenza indaba nibanikeze into esinda kangaka ukuthi aba-remove upresident wabo okhona nikwazi ukuthi uzoba impossible ukuthi basebenze nani ngoba lokho kuyizinkomba zokuthi nanifuna ukubaxosha vele ningasebenzisani nabo ngoba nina sechaza icaba ukuthi nidivide leli vote kodwa nithi nifuna ukuthi u-30 ithi into yakho lokho yabo angiqale ngenza i-disclaimer ngoba ibalulekile ke le ukuthi ngithi mangikhuluma ngibe sengiyenza i-disclaimer njoba kade ushilo nawe uqala uhlelo ukuthi asibona ama-spokespersons alezi inhlangano i-level okukhulunywa kuyona ngezivumelwano ezifana nokusebenzisana nezinye inhlangano zikwi-level ephezulu kakhulu uyabona and ama-details ukuthi kwenzekani kahle kahle kuze kuvunyelwana noma kungavunyelwana angizuba nawo mina njengoba ngikule level engikuyona kodwa engizokusho njengamanje ukubona kwami ake ngiyibeke kanjalo engizokusho ukubona kwami and angifuni ukuthi kube sengazi ukuthi MK itheko lo ngivenzela ukuyisusa hayi no uthu ngichazile kumuntu ukuthi labantu ukubona kwabo uma ubhekisisa kahle uRamaphosa angeke wakwazi ukusebenzeka naye shanje uRamaphosa ngizoyibeka nje ngiyithini ucoconut ngibe umhlophe ngaphakathi umnyama ngaphandle uRamaphosa uzwa ngabelungu yabana umuzobhekisisa abelungu ababemphethe noma bamthatha le South Africa baya naye phesheya uRupert waye nemva kwabo la ubona ukuthi uyena mphathi wabo ke behleli phansi ethi into minister athi nanga omunye umfana usayingcono manje lo mfana waye kade ehlupha uminister lo uthola ukuthi uthintwe egqalabeni kanje thiwa yabona umfana ubehlupha uthintwa i-civilian just because leyo civilian inemali isinamandla amakhulu ukuthi yenze njengoba kwenzeke kuTrump nje no-Elon Musk njengamanje kwenzeka exactly the same thing kuRamaphosa no-Rupert uRupert mayefuna uRamaphosa yomuyisa remember ukuthi uRupert ngelinye ilanga wake wathi ufanele kudilwe noZuma or else uzoyiwisa i-economy ngikhumbula ezethumela wazothumela umbaluli lokho ngikusho ke ngangiseke ku-ANC nami uma ungangiphikisa ke lokho sengabe uziphikisa kwa wena ezethumela umbaluli ukuthi kufanele kudilwe noZuma or else uzoyiwisa i-economy yabo kwashintsha ngempela izinto kwathiwa kudilwe noZuma okwadilwa futhi noZuma ukukhombisa ukusobala ukuthi ukusebenza nomuntu onjengoRamaphosa uzobe uthi uma usebenza noRamaphosa uzobe ufuna ukusebenza noRupert uphethe uRupert ngesandla i-MK is an independent party akuyona iphathi kaDuduzile by the way iphathi yethu sonke uyabona uDuduzile is one part of the members ze-MK so ngiyakubona ngathi awusafuna ukulalela lokho ulalela uyungifaka iprivate kubona usuya lapha uzomnika i-hour lonke uthi uyakwazi uma usukhathi uyangihlalile nawe ngeke usuyiqedele uzoqala i-topic kanti ngifuna sibambe lesikhathi la hayi ungaya kuyena kodwa into yazo nanqamalala wayi ngigquma ngiza kwena ngoba sengisuke nayithinta leyo president uRamaphosa uwiki uyashiwo nangqamalala uyasho lapho ukuthi uyile lapha uyacontrolwa nani uthini wena ngalokho ngoba bona bathi mangasuka yena kwakuzoba ngconywana ngoba uyena ucontrol phezulu ubembambathwe egqalabeni uminister wakhe njengoba uthini wena uphendula leso simo no mfethu uthini wena ngopresident wakhe I know mfethu ngifuna ukukhuluma iqiniso wabona mfethu as i-South Africa mfethu fanele sikwazi ukuthi simbongele uRamaphosa
and kwaba umbono omuhle kakhulu la abawenza because iSouth Africa ibhekana nezingqinamba eziningi. Okay. Especially ekuthinteni ukusebenzisana nezwe lase-USA. Angifuni ukuthi ubekade wrong noma ube right uPresident uTrump, but ukwazi ukuthi ayohlala naye akwazi ukuthi athi ubudlelwane esinabo noma ekade sinabo asibuqali maphansi sibulungise. Kwaba into enhle kakhulu ngoba loya muntu ubekade enezinto achazelwe zona esingelona iqiniso. Bekufanele umongameli ayekena akwazi ukuthi ayomchazela. And also into ekufanele si understand ngifuna ukubuza akaqedi kodwa le point. Ningangenana Yabo, so as izwe sinobudlelwane nezwe laseMelika. Kulobudlelwane lo kukhona la esisizakala khona. In terms of economic development, in terms of ama-job opportunities. So ukulimaza lo babudlelwane kusho ukuthi sekuzolimaza izwe lethu, and ukulimala kwe-economy, ukulimala kwama-job opportunities izinto bona futhi abazobe sebekwazi ukuthi bagxeke ngazo umongameli ukuthi uyalibona ukuthi izwe lisenkingeni manje, abantu bayadilizwa, abantu kwenza ukuthi because kuyasho ukuthi nazi iy'nkampani ezikhona ezisebenzayo ezikhona njengamanje ezikwazi ukuthi zihwebelane nalela lizwe, and nawa amathuba emisebenzi akhona manje. Akakwazi upresident ekhona avumele yonke into ilimale emehlweni akhe kube kungabe kukhona izinto azilungisayo. And then on the point ukuthi ke manje thina senza lento oyenzayo. Alright. Ngiyabonga ukungenzela uRamaphosa. Yabona ngithe mina kuleyo nto ngithe mina i-ideology awukwazi ukuyishintsha as and when i-situation sikukhomba ukuthi ishintshe. Ushanje. Uyabona okokuqala nje amanga ukuthi khona i-genocide la eSouth Africa. Yinto uRamaphosa bengayitshela uTrump ela eSouth Africa. Athi Trump ayikho lento eshoyo. Uyabona ayikho i-genocide. Futhi kwalapha ya mina ngokumbona kwami akazange aphike ngokuqinile. Kunaloko kwamangala nje bona izithombe lapha zabantu kuthiwa ezabantu abashona ababili ilapha lapha ya. Akukho la ephika khona ayikho i-genocide. Mengaza ngikhombise la uRamaphosa esho khona ukuthi Trump ayikho i-genocide because awukwazi ukuthi uyoncenga abantu bekuqambela amanga uncenge ngezwe lakho. Uyabo mina ngeke ngithi kungcono wona ukuhlupheka kunokuthi sihlale ngaphansi siphathwe yizwe elinye elivela kwelinye izwe. Kungcono kona sivele sihlupheke kodwa sibe sazi si-free. Uthi nje mabelahlekelwe umsebenzi sizobuya futhi nikhale ngalokho. Into ezobangela ukuthi silahlekelwe umsebenzi iyona ke kanye leyo ukuthi iSouth Africa asizenzeli thina imisebenzi yethu ngadi. Zonke izinto siya import. iSouth Africa i-rich ama-minerals, i-rich ngayo yonke into. We need to start ukuthi ama-minerals ase-South Africa asebenzele abantu base-South Africa. Abantu base-South Africa izimbiwa lezi esizinika umhlaba wonke zisebenzele abantu base-South Africa, sibe proud ngezwe lethu. Siyivale lento ye-direct foreign investment because iyona le egcina isisi-blackmail manje. Sekufanele silalele o-America besitshela izinto ezingekho. Okay, ngicela sisukeni no manje. Ngicela sisukeni le phezulu. Olwami-ke lolu la khale sami isicathulo siyasuka lapha phezulu siza la njengamanje bafethu siya 2026 ngonyaka ozayo. Nyaka ke ojule kakhulu la nje besikha. In fact lama views abebewabeka ama views achazela intwana esestradini engazi but bakhona abantu abangawa addressa kangconywana. Bathi manje siyehlaka siyezansi la ethinta thina leya nje usixolele kakhulu umbukeli just that phela kumele sibeze ukuthi yini ebanqenqile kulezi inhlangano zabo abakuzona but siza kulena ke manje reality ke le ngikhuluma ngayo ingenzeka ngendlela yakho. Ngiqala kuwena Xaba u2026 ngokusebenza kwenu nenhlangano yakho niyokwazi ukuphinde nibuyise umngeni enangikade niwuluzile ngonyaka ka2021 la abantu abanganivotela ngakho mawubuka noma ulalela noma makunama elections noma uzumoya nje mina njengembongi ngithi mangise stage ngiperforma ngizwe ukuthi ayile crowd isangifila ngisangayishaya esibili
noma ayangidilike manje i-crowd ifuna usijava uthini mawulalela nokubuka izinto niyabona inhlangano yakhe ibona ya no ngicabanga ukuthi bethu i-ANC kuma-election azolandela when nginama-doubt ukuthi ama-election angaba ngo-2026 ngesimo sokuthi ngicathi i-term of office yamakhansela iyophela koshayona nje and I think angeke ama-election abe ngo-December. Okay. So mhlawumbe angenzeka abe ngo-2027. So which is why I always have lento ukuthi hhayi ama-election esingawalindeli kakhulu ngo-2026. But nginento ethi i-ANC izokwazi ukuthi ibe emandleni. Yeah. Because now abantu at least sebenayo into yokuthi bangakwazi ukuthi bacompare because babe nakho ukuthi i-ANC futhi ayisenzi kahle. Okay. Bayimunca amandla and then manje kuba phathile lophethe njengamanje sebeyakwazi ukubona and then nalo iqembu ithema livotelwa ngonyaka odlule lavotelwa ngeenamba ezinkulu but through lo nyaka lo sebekwazile futhi nakhona ukwenza i-assessment yokubona ukuthi lokhu kade sinakhona cishe kube ithema ayingeke angaba ithema kodwa i-ANC izohlale vele iyinhlangano yini yayinishayile ekuqaleni ekuqaleni ngo-2026 2021 2026 2021 Yeah. no I think laphayana mfethu to be honest and their administration yaba nebhadi ongakazi Yeah. ayayingadeserve yeah their administration angisho ngoba mhlawumbe khona engasizakala ngakho angumuntu okhalela ngokungasebenzi ngalesa sikhathi Yeah. umuntu oyi-activist esiza nje emphakathini kodwa truth be told yeah laba bafethu into yokuqala abasifikela nayo esasikade sayigcina ekusebenzeni ukuqala iproject yokuqala okay sasinenkinga yokuthi iproject bona nje kanjani maniqala iproject neqela uma project abawenza especially sokhuluma ngomphakathi waseMpophomeni we were empowered ngendlela ongakazi ukubona yeah ziningi izinto abafika nazo but ngesimo sokuthi ke kunokungahluka kwembono I think iyona into eyasilimaza ukuthi imbono yayihluke kakhulu nanokuthi into eshaya engathi elindeleke kakhulu manje ukuthi ukwazi ukuthi uaddress i-issue ye-unemployment. So for as long as abantu bebona ukuthi bona abaqashekile so whatever development oyenzayo so they are not angithi ngabasizakalile directly so iyona into egcina uthola ukuthi isibanga ukuthi abantu baba nokuzaba so abantu bagcina bengahambi ukuyovota ngoba ubulungisi if uzokhumbula majority of ama-ward councillors our ANC but i-DA message is there ngama-PR so thina emawadini ethu la kade sivotela khona as an organization azizange siwine ngale percentage u-IEC ozokubona usucalculate ngayo ukwazi ukuthi usinike ama-PR so i-DA iyazitholela nawo la mawadawo I think awu-4 kodwa ngokuthi ene-PR eningi yakwazi ukuthi ibe i-majority. Sengikuwena Nqamalala uma ubuka mawumile stage usiyabonga Mpungose uphethe mic uyaperform uyakwazi ngithi ukuyizwa crowd ukuthi iyavumela unyaka ka2026 uma singaliyanisanga ngawo ukubuka nethiwe nangokuthi sathibelo echaza ukuthi ngenzeka ungenzeki kanjalo kodwa ngokubuka kwawo ngoba sikhuluma ngawo ukuthi come 2026 niyazibona niyongena e-ofisini manilalela umoya nilalela izigi ziyanikeza ithemba lokuthi umngeni ngawuthatha ngiqale nje ngibatshele noma ngathi ngo-2037 ngeke i-ANC isabuye lapho siqale lapho la emngeni ngeke isabuye uyabona Siyabonga ifuna upolitikelwa lento alright ngoba once wangayipolitikela waqina ukuthi uzwakale ngazi ukuthi ungcono uzolimala iyona nto futhi ebashaye kakhulu leyo ukuthi abantu bafuna sizwe lokho abakushoyo sikhohle ukuanalyze esikubonayo yabona into ezokwenzeka lemngeni lena ke angiqale ngisho futhi ukuthi i-MK ayikabi nayo manifesto yama local government election so le into engizoyisho futhi into eyokubona kwami kodwa ithemba libuyana ngifuna ukuthi ngisho sengishilo i-disclaimer okay uyabona uma ungayanga kwama numbers ukube kuyanga kwama numbers alright i-MK nama numbers alright kangangokuthi kulama elections esiphuma kona si-ejile i-DA
ngama-numbers Noma kancane siyi-age kancane not kakhulu siyi-agile kancane i-DA okuwukuthi i-MK kube ibikhona ingabi kumasipala Okay. kodwa engifuna ukukukhulumela sesiya phambili eSouth Africa kuyi ngokuthi nama-numbers Alright. ukube kuya ngokwama-numbers ngabe umuntu omnyama ohlezi ephethiswa uyabona ukube kuya ngokwama-numbers ngabe umngeni usemntwini omnyama Alright. akuyi-ke ngokwama-numbers kuya ngokwekuthi umuntu uphethe i-capital engakanani Okay. uphethe imali engakanani yokukhankasa uphethe imali engakanani yokwenza izinto zishintshe ematafuleni Okay. uyabona ngesikhathi kuzovotwa ngo-2021 Okay. kuvotwa ngesikhathi kuvotwa uma ungaya emthulini kuthiwe sevillage la kwawena khona i-DA bafika notshwala banika abantu bethu utshwala yes abantu babo kwakuwabantu bethu ngalezo sikhathi banika kwathathwa abantu banikwa utshwala bahamba bayophuza esikhundleni sokovota uyabona so ithi le nto uma unemali yokushintsha abantu ukuthi benze into oyithandayo ngosuku lokuvota abantu bazokuthi leyo nto bakhohlwe ukovota uyabona so ngokwama-numbers i-MK izokuthatha umngeni nakanjani sobuya nawo ngokwama-numbers kodwa ngokwezikirileki namakhepithali lawa akhokhela ngisho noma yini ekhona angeke uthathe ngoba uma uzonothisa kahle i-strategy esisetshenziswa i-DA beze bewina umkhandlu nje abanawo nje beshila uxaba labanawo amawadi bekwayale nenye inhlangano lesishiwa abantu kakhulu So enye lekuthiwa kagogo ikhona le nhlangano yoxaba so abanawo amawadi kodwa bane-PR indlela abasenzele ngayo nje isimple baqale kwenziwa show ukuthi kufonywa siyadivide thina abantu abamnyama la ngaphakathi siyadividwa next thing kuyiwa lapha ko-Amberfield ko-Amberglen kurejistwe abantu bako-Cape Town abantu balaphi bagcwale lapha ko-Amberfield nako-Amberglen angithi thina ngaleso sikhathi siselapha ku-ANC sasingawanaki lama-videos asendaweni zabelungu okay. futhi abenganakwa ngempela kangangokuthi abelungu bebenza umathanda Bayishiwe nanokuzinika ivoti nje bezinika ivoti elingekho ngoba babodwa sasingabanaki namanje futhi sizokwenze njani-ke sizoqinisa kakhulu ama-party agent ethu kulezi ndawo zabelungu senze sure ukuthi sifaka abantu esineshoko umkhonto kunabantu abangathengeki isikhathi esiningi sizofaka abantu abangezuthengeka kuleziya ndawo sizofaka abantu abazosigadela ukuthi abelungu abasenze ngithi kunalento le eSouth Africa ukuthi umlungu abambheki njengomuntu okabe corrupt kanti there is always a corruptee and a corruptor yenze makunama-election nje ngoba uke wabi yona kanti yenze njani kanjani mhlawumbe ukwiriza ama-results benze njani bayazenza angeke ngiyazi-ke yokukwiriza ama-results ekhuba angikaze ngibe involved entweni zokukwiriza because bengiwumuntu obeba bengiba umuntu obeba kwi-VD yami cha bengingabi kwi-strategy nani so angazi ukuthi babenze njani kodwa ngiyasola ukuthi kule game njengoba kwacima imishini nje for 2 hours ngesikhathi kuvota yilapho-ke la benza khona but lokhu unethembe elikhulu ukuthi umkhonto ngalesi sikhathi ngoba le mavidiyo angithi uyangazi mase ngenza ikhonto ngibuyele entweni wakwayikhuluma uyathemba impela ukuthi ngelilanga ngithembe nakhuba ngokwama-numbers umkhonto uzowuthatha kodwa I'm telling you ngenxa yalezi zinto ezenzekayo ezizingathi noma uzise enkantolo usuzibambile njengoba ubona esihambe inkantolo sikhala ngama-result othi usuzibambile iphinde the same constitution engilongo ukhala ngayo iyonibuyisela phansi so ngokomthetho bekufanele engabe indlela esizosebenza ngayo kusuka manje ukwenza sure ukuthi siwina clear majority abelungu abavoteleni bodwa make bavotelana bodwa abelungu kungabe bikho abantu bethu abamnyama abahambayo bovotela labelungu i-MK isazodliwa ngoba izinto ezibuka ngale ndlela nje ezibuka ngayo njalo kuhlale kuwomunye umuntu oronki MK mayidliwe itsila kukhishwa imali noma irojiwe kodwa mayiwinile inzima kufanele kushawe izandla isazodliwe nje idliwele lokho yabona la kufanele sibe practical isazodliwa nina ngoba we have
ngizokuvela lo yazi why ngisho njalo yazi why ngisho njalo yabona enena lento yokudliwa kwe-ANC should be exemplary. Okay. In fact kuma election azolandela ukuthi ungawina wonke ama-ward but still ungabi in power. Alright. Simply because kuzoba manje sekusebenza the calculation yaka-IEC. Okay. Then you will blame people nani. In reality ithi thina njengendlini yami we are not united. I-reality engafanele sibalekele. And two, abantu campaign okushaya door to door namfethu IEC now une-campaign yawo ukugqugquzela abantu bayovota but abantu abayivota. But baphumile numbers lo. No. They did not. Buka. Abona i-MK chief i-percentage idrophile. But in terms of i-registration, inqwaba yabantu abaregister. Kodwa abantu abahamba bayovota if uzokhoperisha ama-election adlule nalawo idrophile nabo. Uzoma nina Sithetha manje lo. Aqali la nisazodliwa nina ngoba njalo manje ngakhiyo ni noma khala njalo. Ake ngimtshele ake ngimtshele ngo Ward 4 wase Richmond. Okay. Losu winning. All right, yes. Ngoba ngicabanga ukuthi sikhala kuphela Ungawukhohlwa. Sikhala kuphela amasi. Uthi uma ubale uyabona lapha Richmond. Yayiphumile imali siyayazi. Yayidedeliwe imali sabadla kunjalo. Yabona. Empofana kunama voice note aleli emeya yaseMpofana ithembisa abantu ukuthi izobaxosha ku EPWP mabengavoti. Empofana ngesikhathi kuyovotwa ngosuku lokuvota abantu babesaba ngisho ukukhulumisa abantu beMK. Babesaba bebheka le umuntu leduze kwabo bebheka le abantu abasebeqashwa ku-EPWP bangaka abantu kufanele bawinise wathi ucela ungiprotect ukuthi ngihlalisa naye yodwa nje ukuthi ngokuthi akuprotect vele uyakufiwela ukuthi uqhubeke mohoza. Yabona abantu babesaba ngisho ukukhulumisa abantu beMK. Mama engene yovota. Hayi besaba ngishoni imoto zigijima zibalande emakhaya ngoba kwakuthiwa bangaphumeli ngaphandle. Uyayibona lo ima kanjalo nathi nginko nasempendle yagingwa inkomo ngo-2024 kwagingwe intathu empendle ibona badliwa so baginga 3 badliwa ngenkomo leyo nkomo kwakuyisobho nje lokuthi amavolontiya ethu adle kwakungeyona ungabuza lapha yaphezulu inginqe 3 makodwa siyabuya kwena hamba ubuza asikhulume ngamalokal kwakunational imaphela siyeza yathi nje bengizama ukuveza indaba yegingwa kwenkomo dedela unqamala naseRichmond yayikhona babe nayo beyishaye khona nemali beyishaye bashaya khona kunjalo. Okay. Sabashaya kunjalo. So uyabona uma ukuthi kuthiwe siyakhononda njalo sithi abantu bathengiwe. Sikhononda sithule yini singakuvezi lokho ubufakazi. Okay. Ngoba siyaveza. Kuhanjwe inkantolo kumanje. Zento ephathekayo kuwukuthi siyazi ukuthi ngeke siwine kulezi inkantolo ngoba noma ngakuthiwa wenzani mawungenayo le capital esiphethe lapha nje amanye amacala macala angazi-ke niwawinile nje nanizinhleke nithi yabo akuthi angizukwazi ukuthi ngikhulume naye uyabona wobheka-ke njalo wobheka njalo-ke uma kukhona into ewiniwe i-MK futhi-ke into engizokuchazela yona ukuthi manje ususibuyisela ku-national ngizobuyela-ke ngenzela ukuthi ngiyangilimaza ngoba ngithi ngizobuyela khona uzoyinothisa because into uyenza ibe province mkabi yami uyenza ibe la lokho nani nama-case eniwajahaya ngithanda imngeni mhlawumbe la emngeni ama-case amayelana nama-election ayikho la emngeni kodwa ngizothi okubhekisisa indlela okuhamba ngayo amacala uma kuthiwa kunecala lamahashule nelazuma nelamalema aba ngosuku olulodwa all the time anike nikunothise lokho ukuthi uma ukuthi izinto zozuma no-MK azihlalelwa phansi somewhere zidecide why njalo ukuqondana ukuthi
ama-case aba ngosuku olulodwa alabantu yenzelani ukuthi ba-divide abantu ukuthi baye le nale noma ngithiwa benzeli lokho Eh. kodwa it's Why? obvious ukuthi kukhona la kuhlalwa khona phansi kuplanwe ngalama-cases Okay. the mere fact yokuthi coincidentally aba ngosuku olulodwa nalawa alandelayo uma wabheka epostpone manje azopostponelwa osukwini olulodwa kwenzeka kanjani ukuthi ijaji elihleli eMaritzburg nejaji elihlezi eBloemfontein licabanga into eyodwa ukuthi ipostponewayo kanjani lokho akusho yini ukuthi eventually kukhona izinqumo ezithathwa from central angicabangi ukuthi uzoyiphikisa leyo ngoba akuyona ne-ANC judicial awuphikise ne-judiciary why niwabeka ama-cases aqondane ngoba abukeka vele ngazuthi afuna ukudivide ilokhu uzani acommunicate kanjani kwenzeka kanjani ukuthi umuntu ocabanga eseBloemfontein acabanga ngendlela efanele hayi leyo nje i-conspiracy. okay kanjani kodwa Kwenzeka ukuthi iqale like la eMaritzburg elinye liseBloemfontein but uthi enzeka ngosona no ngine-example nali icala lamahashule belihleli kuhleli icala laZuma kuhleli icala lamalema asibalekeni national ngiyacela sibalekeni Hayi, le- no le- ngiyajabula nje ukuthi bengizela ukuthi ngikithuba lento esiyinothisayo Sayo ngaze ukuthi ngihlale lokhu. ngisho hayi le ngengicomment kakhulu. Baba uyayibona i-ANC buyelwa abantu kuyethemba manje mawusosobuka la ngezinto ngoba sesiya ngasekulikathuleni ihlelo leli bekumnandi infect ukuhlala nathi ziningi izinto engiyifundayo nami sengicabanga sengizocheck mangeke kuthiwa kunecala likamalema sengiyovuma alikho yini likamshokozi nelika-Ace and at the same time futhi ngisazobheka nhla ukuthi zonke ukuthi AMK njalo mayiwinile iyacelebrate ama ingawinanga iyakhala ngizoyibheka lezo zinto zombili okay so but-ke njengamanje we are moving to 2026 njengoba silinganisa ukuthi ngase kwenze kube nabalokuzana so do you think ukuthi manje sesiya ngasekuphethe do you think manje ukhona umuntu ojoyinayo as a member entsha ethi ujoyina i-ANC and uyalithemba ukuthi sizokwazi ukumlwela kakhulukazi ucindezelekile wakithi omnyama Yeah, no, ANC ukuthi nje bethi isuke yahlaselwa ife elimnyama whereby cha yeah wo whereby kuba khona ukuthi ke kube khona inhlangano entsha and then members ANC migrate so kwafanele ukuthi ke manje kulungiswe i-system then uzokwazi ukuthi kuyiwe kubantu bakwazi bafakwe kabusha so seniyattendile izinto ezayikhathisa abantu basemngeni ebenza ukuthi banganivoteli baphume ngeyina sikwazi ukuyi-attend nayo ukuxolisa nakubona babone kube unfortunate ukuthi bathi bekhalaza kwasukuthi nomasipala wahamba so i-ANC yangakwazi ukuthi iy'nkinga is-direct but amakhansela e-ANC as kuwukuthi amawadi amaningi vele aphethwa manje zonke izinto eziphakanyiswa imphakathi ayakwazi ukuthi azihambise so kunoma ake labantu okuyibona abathatha ama-decision ukuthi ke abakwazi ukuletha izinto kodwa uyabona ukuthi bayazama ukuphusha ngifuna ukwenza nje i-example la eMpophomeni bekunesikhalazo sokuthi ugesi njalo uma kubusika uyahluka hey ungayithini kagesi kumnandi khona kodwa ungavumeli ugesi ukhumele yeah so kwaye issue enkulu so amakhansela akade ekhona nakhona akwazi ukuthi into ayilwe akwazi ukuthi futhi akwazi ukuthi izinto zihambe state national nakho manje siyayibona i-substation iyakhanda okuyinto amakhansela e-ANC akwazi ukuthi ayilwe ukwazi ukuthi ku-addresseke i-issue yagesi and then also kwabhekwa into yokuthi kunabantu abanamabhizinisi abayisebenzayo but abanazo iy'ndawo zokoperate siyabona lapha ngasemhlangeni ukuthi nekhona into ezokwakhiwa engingakusho ukuthi noma seyavala vele ngethela ngoba nawe uzofa the reason why ojabula mase sesikhethiwe kwakhiwa lezo zinto ngoba makusambiwe imisebenzi kusambiwe imisele nje kanje kungasala kumbiwe imisele leya ngama-million ngiyathothi ngamsele leya ombiwa lapha u4 million wona no yabona ojabula mase sezakhiwe lezo cha naye ucaba lo akabuye seziphelile the reason why I'm mentioning this project Fungosi ingoba ama projects lawa okuwukuthi noma enzeka emphakathini wethu yeah
kodwa i-budget yamasipala akuyona. Okay. Leya project ye-power station Yeah. akuyona i-project eyenziwa umasipala we-DA. I-DA bingeke izilethe i-project ewet leya mali. Okay. It's the national government olethe leya Pho project. busholani ukuthi amakhansela enza No. Wanqoba amakhansela waphinde wathi Phela national. u-national No, government it's national. Hayi kodwa ke nami ngiyavumelana kuwona nje amakhansela enzela. Naso. Yeah. Sesiya, okay, ngizobuya usuzosonga ekugcineni. Uzovala lungisa into ongavala ngayo. Jonas ziyahamba sana uthi akojabula Mina akojabula manje iphelile. i-project. ngasho nje ukuthi ene la makhansela angawina. Uthula Iwona amakhansela Yabo njengamanje Yeah, go on. sinamathangi agcwele zonke indawo lezi. Afakwa ngezizumbulu zemali amathanga agreen. Okay. Awakwabona abantu bokha amanzi kuyamathangi la leli lapha ngakabhuka. Okay, ngiyalibona. Awakwabona abantu bokha amanzi awafakwa manje. Okay. I-white elephant nje leya kodwa kwadliwa imali. Okay, asambe ekabiyami. Uma ubheka exabo ngingapha. Uma ubheka osebenza impela lento ebeyishiwo abantu lapha kuloko. Zoma mfethu. Uma ubheka i-membership yakhombisa ukukhula and then mhlambe iziphi izinto ongazithembisa umuntu ngokubuka usujoinile MK ongabuka nje ukuthi uma kuke kwangena MK yilokhu nalokhu esingakwazi ukuthi sikushintshe ngoba siya ku-2027. Asiqale nje khona emkhandlwini. Okay. I-MK izokwenza konke okusemandleni ukuthi ngeke iyenze njengoba benza lapho ukuthi baba ama-faction ngaphakathi emkhandlwini. Okay. Ngoba nayo into wena wawubuza ukuthi umngeni uhambe kanjani. Yes. Angicabangi ukuthi ukhona nokutshela ukuthi laba babexabana bodwa lapha. Abanye bavote ne-ANC, abanye bavote ne-DA. Ngaphakathi emkhandlwini kwakuyi ama-ANC awu-2 ngaphakathi emkhandlwini. Okay. Kukhona i-ANC yoThulani, kukhona i-ANC yomeya. Okay. Leyo ma-ANC ayengasazwani ngaphakathi. Oh. Noma kuthiwa kumkhandlu kuvotwa ngendlela ezihlukene kodwa bengaphakathi. Uyabona? Uma bengase bayeke nale arrogance thina ngeke sibe nayo le arrogance abanayo. Okay. Ngoba namanje kusenziwa exactly the same thing. Kwakhiwa ama project la. Kuvuka ekseni abantu sebeqashiwe. Awazi ukuthi umphakathi unikiwe yini ithuba lokuthi uyoxova nje amapasi ngoba iyona ndlela umuntu omnyama akwazi ukuba kube nefair yakhe. Okay. Kufakwa amapasi kuxovwe kukhishwa umphakathi. Manje kodwa uyabona wonke ama project la uzofica abangani babo ngoba uma uzobhekisisa ngendlela esimbalwa ngayo ANC la elokishini kusebenza abantu abafanayo uyabona. Okay. Uthola ukuthi le project izolinda nalaba akade besebenza ngala bazophuma bayosebenza kule project ngoba abekho abanye uyabona abasenabo abantu bafuna ukwenelisa labantu babo abakhona njengamanje basenza the very same thing esingesiyenzeke thina ngizama ukutshela izinto ezisoshintsha esingesikwenze thina siwumkhonto sizoba nefair ukuthi wonke umuntu akathola ithuba elilinganayo. Lo by the way angikho semudini ukuthi mhlambe ngifuthe kube ikhansela kodwa into engizama ukisho ukuthi umkhonto wesizwe uzokwenza kube nefair ukuqashwa kwabantu. Lento ukuthi sivuke ekseni sekukhona abantu abaqashiwe uzobona sekukhona abantu abapermanent aba-PWP permanent. Umuntu ozomfica egqoke green i-overall aphinda aphume kwe-green ayogqoke yellow i-overall upermanent nje u-PWP kanti u-PWP kuthiwa 6 months uphume kungena abanye. Mhlambe kuthiwa 3 months uphume kungena abanye. Onjani lo kuba nenhlanhla njalo yokungena? Uyabona ke ngaleyo ndlela ke sekusho ukuthi kusaqhubeka yona lento eyabadlisa esazobadlisa thina ke ngesiyenzeke leyo nto bazoqashwa wonke umuntu kwaxovo sithi axova amapasi ikona sibe nemashi. Okay. Umkhonto wesizwe ube nemashi eqale enkambini. Okay. Enkambini into eyenzakalayo abantu abasebenza lapha yana akusebona abantu basemngeni isikakhulukazi uyabona sekusebenza abantu bangaphandle kudayiselana ngemisebenzi kushintshiswana uyabona la kufaka khona kuthiwa hayi amakhansela kuleyo ndawo awasilekelele ukuthi kutholakala abantu abazoqashwa lindeka sekonakele kwenziwa lento ekuthiwa i-sim swap sithole lelo gama senze research ukuthi amakhansela enze sim swap uthola ukuthi ikhansela la liqhubana nekhansela laseThekwini lethi umuntu wakho ngoba sebembone kakhulu umuntu wami ngala ngizothatha umuntu wasekhaya ngimlethe lapha eThekwini nibone kungena umuntu eningamazi ezosebenza la besihambela le nto ke sisenza le march sithi sifuna ukuqashwa abantu basemngeni iskill bethu sokucoca izambane kukhona abantu abaphekayo lemngeni bacocwa amazambane emngeni esibhedlela
ungalanda kanjani umuntu eThekwini azococwa izambane la ebese ulindele ukuthi abantu bophinde bakuvotele uyabona amazwi akho okuvala ngiyakuzwa yeah manje ngizonivalisa ngoba ukuthi ngingafika nani ngingafika nani abafana ababili bese ngifisa ukusho kumbalo mhlawumbe umphakathi wasemngeni ozokubona ukuthi umkhonto ukwenzile ungenalo lapho ukuthi bengisakubuza ungenalo imali ucije ngicela ukuthi ngizokuvalisa umbuzo wami ngizovala ngawo ngicela uphendula wona umbuzo engizovala ngawo ukuthi ningangenile yini eseniyenzile nabo yini abasalokhu za after that lo muntu kuzobe sesivalela esegoqa isikhathi sakho sokugcina sokushaya ipenalty yokugcina yenhlangano yakho yini eniyenza kulezi inkinga zama issues omphakathi njengamanje ngoba bebala ukuthi kulandwa abantu abayococwa izambane nani njengamanje zosikhavela nje izinto ezizinhlelo ezipractical enishoyo ukuthi sikwazile ukuphuma betibona abahambile bakwenza imashi nina yipi indlela mhlawumbe nizokwenza ngayo after that ungiyeleke sewungisongela uqinisekisa abantu ukuthi bayivotela inhlangano yakho noma isanethemba kubona ngizobe sengiyakuyena ngokwazo but before sifike lapho khona izinto engifuna dula fast nayo uyilalele lezo zinto ipenalty bakubiza ukuthi ngiresponde kushuthi ke sovala ngo5 no but seliqalile ikhadi ngifuna ukuya kulento ukuthi I think into yokuba i-politician ibuye ihluphe ngoba sibuye futhi singafuni uku-understand ukuthi ugovernment usebenza kanjani yabo and we always have into ye-assumption yezinye zezinto yabona mfethu I think ayikho into enzima njengokuthi ube ku-government but if you are an opposition or umuntu ongaphandle kubalula kakhulu ngoba usuke ukwazi ukuthi wena ugxile kulokho okunegative kuphela but izinto ezipositive awukwazi ukuthi ufocus kuzona so njengamanje we have abantu ekade sinabo sishana izandla ukuthi izinto ezenziwa abaholi bethu but all of a sudden izinto azisenzeki uzokhuluma ngento yokuthi abantu awu-understand but vele nakhona ukhuluma ngamathuba awu-10 kubantu abayi-1000 okuwukuthi ngisho ngakuthiwa iyiphi indlela ozoyisebenzisa yokuqasha labo bantu still kusazoba khona i-complaint yabo yacabanga u-10 kubantu abayi-1000 so currently abantu bethu bakutshela ukuthi abazi bazolala ngandlela abantu bahluphekile and then wena uzofuna ukuthi uhambe uyocampaign ngokuthi uzokwenza izinto zibe fair but you are not saying uzodala amathuba emisebenzi izinto ekufanele njengamanje sikhulume ngazo ukuthi thina amathuba emisebenzi sizowadala kanjani so that kulokuthi kuqashwe abantu abawu-10 abantu abayi-1000 at least aqashwe u900 at least kuba abantu abawu-10 so into thina njengabaholi abancane abasakhula nabakuthi mhlawumbe sisafisa into engicabanga ukuthi uhulumeni enemanje okufanele mawungena ukwazi ukufukaseke ukudala amathuba omsebenzi ngoba lento yokuthi sizofuna ukuthi sishayele izandla ukuthi kuphende umgaqo sishayela izandla ukuthi kukhandwe umgaqo abantu abalali umgaqo angiphathi mangenayo imoto mhlawumbe ke abantu abanemoto bona lokho bengakushayela izandla ukuthi kukhandwe umgaqo ukuthi kukhandwe ngeke ulindile yabo futhi mawungayena umuntu organize ama-event awusizakali ngalutho ngeke kodwa fanele sikwazi ukuthi sidala amathuba so ngifuna mina ukuya ekuthenini kufanele sikwazi ukuthi umkhandlu ukwazi ukuthi enye imali uyibeke manje ekuthenini futhi nawo umphakathi because phela kuba khona ama-processes akhona okufaka imbono ukuthi through ama-IDP ukuthi njengomkhandlu ukwazi ufake imali ukuthi ikwazi ukunxenxa abantu bezotshala imali I know there's a big debate ukuthi ubani otshala imali whether umuntu omnyama noma umuntu omhlophe kodwa into manje efanele sikwazi ukuthi sifocus kuyona ukuthi if sibheka umngeni khona lento ebizwa ngokuthi i-SWOT analysis ekwazi ukuthi ikulekelele ekuboneni ukuthi thina njengomasipala
imaphi ama-strengths ethu, imaphi ama-weaknesses ethu. Leyo yinto leyo izokwazi ukuthi isilekelele Mpungose ukubheka ukuthi if usikhuluma ngokuthi abantu abazotshala imali and then thina njengomasipala yiziphi izinqumo esizokwazi ukuzithatha sihleli phansi nabantu abazotshala imali, because omunye uzokutshela ukuthi ngabe ngiyeza ukuzotshala imali but nina ninenkinga yamapala. So thina as umasipala we must address i-issue yokuthi indaba yobugebengu ngamaphala zonke lezi so abantu bezokwazi, and then mhlawumbe omunye uzothi lapha emngeni inkinga asikwazi ukuza khona ngesimo sokuthi intela ekhokhwayo ezosomabhizinisi inkulu, so kufanele sikwazi ukuthi thina sithathe izinqumo ezizokwazi ukuthi zivuke, because izosaka umuntu manje enhlanganweni yakho ukuthi ithemba unalo usangakuvotela noma kuyeke nawe usuzoyojoyina yena umkhoka Nxamalala bese kuyakuyena. No, mina mfethu ngekujoyina umkhonto wesizwe. Ayingeke mina ngeke ngikwazi kanti ngamanje ngisamncane nginale belief yokuthi umkhonto wesizwe 5 abantu abadala and if ubuka abaholi abakhona njengamanje bomkhonto wesizwe abaholi bobona laba babezicabanela nje ngeyipiki, so sebethole ithuba nje ukuthi baqhubeke bazibuyele masukuba khona nobaba naye ozicabanela nabanye obaba lapha, so kusayile. So I wouldn't encourage umuntu ukuthi ahambe ayongena emaqenjini abantu abadala nje ababangayo, so thina abantu abadiniwe nje abazicabangela ngekho bebanga manje lo uxabane nobathi bebelide siyabazi phela bebelide lapha ikileka, so ngesimo sokuthi lo yawusebenza lapha nani so usefuna ukuthi hayi phuma lapha esikhundleni, but into engifuna ukuyakuyona ukuthi i-ANC is i-organization with its track record being ngicela usathe omncanca ukuthi naye abone uyambuyisa umkhumbulo uNtonto uzobuyiswa kodwa kuwukuthi manje usho umuntu no inkinga phela kuwukuthi yabo khona lento ukuthi abantu sebelwela isithunzi sabo yabo, kodwa kodwa i-reality nje ikhona vele. In fact ungakuthi akabuye uzoshiya phansi because nayo usasemsweni womuntu yabona lento abakuyona ayikho usentendeni yomuntu. Ngiyazi ukuthi u-coordinator wale sub-region kusasa ngingavuka kuthiwa kaseyena i-coordinator asimazi ngamphatha kanjani and ukuthi futhi angaqhubeka njengoba khona i-SG akekho i-SG and abona lento lena ikwenza ubone kahle kahle ukuthi some members taught us ezinye izinto and manje indlela sebecabanga ngayo nendlela abakhulelwa ngayo uquestion Mpungose ngesimo sokuthi there were complaints ANC yapeda ANC debt conference yathemba kodwa bahleli kwi-organization engakwazi kwabuya kuleyo conference balidwa abantu abangabavotelanga. Hayi qedile so asikwazi ukuthi enena singa-encourage abantu ukuthi bayojoyina nje kuzokulidwa abantu abangabavotelanga. Ubusho ukuthi before angifuni uyidike ngesikhathi somunye yaba yena uqedile nawe nothanda uzoqala ngakho makuqale ngakho valelisa kumuntu okubukile njengamanje nokubonga nje ithuba kubona bonke abantu abathatha isikhathi babo. No sicela nje ukuthi ene sibonge for ithuba Mpungose ukwazi ukuthi ene sihlale si-engage. Mina la umuntu ongaziyo uyathiwa la khona uxabakhele kunomsindo because ihlale nje ngumuntu nje open for i-conversation. Ngitholakala abantu abafuna unijoyina into yena hayi cha umuntu ofuna ukujoyina i-ANC njengomuntu oyilunga laka-WhatsApp umuntu okhona njengamanje uzunobhala kanti uSithembiso Msili so angakwazi ukuthi axhumane naye uzokwazi ukuthi ambekele ukuthi ajoyine i-membership yakhe. Siyabonga but siya-encourage ukuthi abantu siyacela ukuthi basondele nokuthi babuye bakwazi ukuthi bajoyine i-ANC sikwazi ukuthi silungise amaphutha baye kudini nasiya ngi-addressa leyo ukuthi sekuyithuba lakho itike ngi-addressa leyo ukuthi silidwa abantu esingabavotelanga. Uyazi ukuthi iyaxaka lento ikhona inhlangano engeke nayibona kuvele kuqale ngokuvotwa before ifone
before yakhiwe inhlangano yokuqala ngokuvota. Ngoba phela i-demand yabo ukuthi kufanele silidwe abantu abavoteliwe bekufanele kuqale ngokovota bese kuqalwe inhlangano. Inhlangano iyakhandwa bhuti. Inhlangano iyakhandwa, i-constitution iyadevelopwa, and then into zokuvota nani izinto esingazithandi na kakhulu ke thina ngoba nalapho futhi kuyakhokhwa. Uyabona mangase kuthiwa ngifuna ukuba umongameli we-MK manje kufanele ngene impompo ngonqenqa abantu ngizayithatha imali yakho. Ayisiduleke lapho. Ngifuna nje ukubuyela esesizenzile. Yabona from amaphakethe ethu thina ukukhombisa ngokusobala ukuthi sizimisele siwumkhonto wesizwe. From amaphakethe ethu. Si deliver ama wheelchair. Alright. Deliver ama wheelchair la ku 25. La within umngeni and sisazoqedela futhi siwa deliver amanye ama wheelchair. Okay. Ngoba sizama ukuthi sisize abantu. Hayi ukuthi lokho sikwenza. Siqala nge-disability siyalekelela kukhona umuzo washa ngapha. Ucommand uconvener wethu ubhizi ulithi ithimba elizama ukulungisa leyo muzi. Siyaphanda. Umkhonto uyaphanda. Kuyahlanganiswa imali ayivumi ukuhlangana siyahlanganisa. Ukuze ubone ukuthi sizimisele siyeka ukuphe izingane zethu sihambe sofaka. Alright. Siwumkhonto sesifoma amathimba. Sinethimba nje lisebenza manje elizobhekelana lenkinga yabo yokuthi kungabi khona ukusebenza la. Ibangelwa ulento yokusebenza kwabantu abama-foreigners abasebenza abangeke ngokuqingeka umthetho. Sebenze ngalokho. Sifoma ithimba thina siwumkhonto wesizwe elibhekelelene naleyo nto. Selenze research liyasebenza seliyile naka Home Affairs seliyile nakwa custom ngizama ukuthi kuziwe kuzokhishwa labantu. Uyabona? Sengeke kwafikwa ke what 3 kwafikwa kwabonakala ukuthi cha abantu bayakwazi ukukhipheka labantu bokufika uma ngasakhipha abantu bokufika abangekho emthethweni ngoba bahola imali ezincane baphinde futhi bangayilethi imali security la ngaphakathi emngeni abantu bethu behlele ezigcakeni kufanele kukhishwe labantu kungena abantu basemngeni basebenze ukuze kukwazi ukuphela le unemployment labantu abakhala ngayo kakhulu. Siyasebenza siwumkhonto wesizwe every day siba nama programs. La sizama khona ukubona khona ukuthi abantu sibasiza kanjani. Uma uzobheka nje angicabanga ukuthi kona inhlangano yake yakwenza lokho. Kuzoba nokhetho kwake kwakhona ukudla sasikutholile sakuthola late. Ukudla sasikutholile sakuthola late sekubhizi kuvota. Esikhundleni sokuthi sihambise kuma volunteer ngoba ama volunteer ayesebhizi kakhulu. Lokho kudla kwasala lapha okunye kwahamba kwayodliwa. Ukudla kwasala lapha sabheka imizi eyayishonele eyayingenayo into ezothatha entweni. Sathatha lokho kudla sawokupha bona. Ukudla sasingakuthatha sikudle thina ukube sasicorrupt njengabanye abantu. Yebo. Asikho corrupt sizama ukuveza ukuthi umkhonto la into okuncane oyitholayo uyisherisha nomakhelwane sizama ukugqugquzela lona sizobuyisela futhi entweni ukuthi amakhosi awabuyele emandleni aphathe. Kubonakala ukuthi amakhosi aphethe khona ezovulela abantu imihlaba abafowethu abantu batshale badayise ngezitshalo abantu bafunde ukuzisustain bona themselves. Lento okuthenga ezitolo kakhulu kufanele uyiphele kufanele sigqugquzele sibuyele kule yanto endala kwakuba nento ekuthiwa isengadini. Angani uma niyayazi nina nisebancane kwakuthiwa kusengadini lapha kube khona isivande saka sibanibani abantu kwakungalalwa kungadliwa abantu bezozitshalela sizobuyisana leyo nto ke siwumkhonto wesizwe. Uyabona ezinye zezinto sizozenza lezo ke kodwa kumngeni wona cha sizowuthatha impela. Uyamthembisa ukuthi hayi ngiyamthembisa uthe uyabuya kodwa wena nina nanidiniwe nidinwe ingxabane naninazo ko-click lapha. Yena manje sike savumelana sisaqala ukuthi asidiniwe ingenxa yama-political differences. So akukona ukudinwa lokho. It was just it's a political difference engeke okungukuthi ngamanye amazwi uma ukuthi i-ANC nayo iyaziqoqa ibuyele esimweni sizoyithatha siyibuyise sithi sondelani ke ANC sizosebenza angeke ungene kule yanto njengamanje ngoba awazi ukuthi kwenzekani njengamanje umbalulu vele avuke ekuseni nje akukhuluma abhadluluke nje akhuluma into ongazazi uthi uyabona nangu mongameli ebheka phesheya yokhuluma into ezingekho. So into ayisekho nje indaba ye-ANC ukukhuluma iqiniso and into ebulalo into ezobangela futhi ukuthi i-ANC i-ANC yasemngeni nenye yezinto ezibulala kakhulu ukuthi inobuso. Inobuso uXaba is just umuntu naye banje ozamayo ukulekelela kodwa
cha uyabona iskill sakhe sokuzama sokupublicize ANC ngasinoma uyazama kodwa manje iproblem yakhe kukhona abantu nje akwaziwa kahle ukuthi lo nalo bayibulali ANC bayibulali and uqaba usazofika nabo labo bantu futhi ebantwini and basenza exactly abashintshile indawo basenza exactly lento ebalekisa abantu kwi-ANC so kuyafana nje qaba ungazama upaquze wedwa nje upaquza wedwa nje uzangazama upaquze wedwa kodwa nje kuyafana nje ngoba ama principles enu awakafuni ukushintsha awafuni ukuphuma nasezikhundleni ukukutshela nje ukuthi mangingakhishwa mina kube coordinator kusasa ngeke ngikhathazeke ngoba angizange ngizalela ukuba coordinator ngangazange ngiplan ukuba coordinator ngiceliwe nikwathiwa bambalo Koqaba ngafuna umuntu mangonjani ungashona lapha ku-ANC mongalokho mongaze khisha umuntu ngabe kade baphuma uqaba uyazi sizokhuluma nje story nje uqaba uyazi kukhona ngalesikhathi sizama ukuketula umthalane ewadini we-ANC ukhansela wabo ANC not ukukhansela i-ANC sizama ukumkhipha ngoba bese sibona ukuthi uyabheda kakhulu sizama ukumkhipha ngangizoyenazireke ngiyi-delegate wangikhipha uthulani nesigrikiri sabo nosamora bangikhipha ngalwa kodwa ngaze ngagcina sengingenile uma ngibuya lapho ngoba ngangibona uqaba nawe ezama ukuba ikhansela bamshaya uqando ikhansela uqaba wayefuna ukuba ikhansela wayefuna ukuba ikhansela wadliwa ngibuye-ke ngoba ngithi sizama ukukhanda phela ukuthi sizomwisa kanjani umthalane ngcono izwe elizwe sihlaba kanjani sizama ukuwisa umthalane ngimtshela ithi ndoda bakushayile labantu asimshaya wayongichepha wahamba wona indaba umbimbe into wavela wayongichepha abo uthulani seshidawo nisengiyazi benifuna ukungikhipha ngathi wento yeni that is why ngivele ngiyiyeka nje sasashaya kwani bengithi-ke sehambe semuntu esevala yayi asasevaleni umuntu esevala ixabanele nota uthi usuvala sengivala platform nje so uyabona siyabonga mfowethu angifundi ukungayisho mfowethu uyintwana encane yethu yala emngeni esiyibona yenza umsebenzi omuhle kakhulu ikhula nokuzalana ngiza ngoba wena ngoba mfowethu ngifisa ukukhula sifuna ukukhula mfowethu sizocela nje uqhubeke futhi nokuthuthukisa umngeni ayijwayelekile lento kukhona abanye abaculi abadala ke ababecula bala emngeni ababecula babengasho ukuthi basemngeni babeze basho ukuthi baba kwenye indawo ngoba babe mhlambe ngokwami ukucabanga babe bayibukele phansi indawo yakho wena awulenzi iphutha ukuveza ngokusobala ukuthi wasempopomeni siyathanda le platform osinike yona siyayifuna futhi igqugquzela wonke omunye umuntu ukuthi ayikhase le platform yakho bakuchaze nangezimali mfowethu ngoba ngiyazi ukuthi wawe wazi wama kuye Ukraine ucela ukuthi sizi ANC yana kodwa ngijabulela mayithi yakusize ANC wayisekhona kuleyo ANC babedawo angenayo access yemali kodwa uyanginayo ngangizokhipha ngikwazi ke mina ngiyiphethe so sibongeke kuwo wonke umuntu ngizocela nje ukuthi sicela lento yengane ingane ye-MK umphakathi wonke usigade usigade futhi ngoba i-MK iseyintsha bakithi i-MK kwathina siphakathi kuyona asikayazi kahle lihle iqiniso lelo asikayazi kahle iseyintsha sizocela nje obaba nomama nentsha nanombani basigade la siphuma khona eceleni basikhombisa indlela i-MK ikwazi ukuqhubeka phambili lento ukuthi uma ukuthi khona iphutha esilenzayo kumiwe ngalo ontaba ayikhomba bame ngalo siyacela ukuthi bayiyeke le nto abantu basilekele siyabonga kakhulu bafethu bekumnandi kakhulu okuqinisekisa kumbukeli osibukayo njengamanje sizazoba ney'ngosi ey'fana nalezi ngoba kusazoza nesikhathi sokhetho la esizofika khona-ke nemphakathi bafike besho mhlawumbe ukuthi commander morning bafike belokhu bethi ma-comrade maqabane ezikathambo nezikamsholuzi sizazofika kuma-platform namanye ama-political parties bafethu sazowamema but sibonga i-respect enisinike yona sibonga indlela yoku-engage kwenu nikhombisa ukukhula ngendlela eyisimama mina ngicela ukubonga kakhulu futhi omdala siyazi support yakho-ke mina way back yayihlezi ikhona
sizwa ngakithi ephusheni ama-projects amaningi emphakathini. Kungijabulisa kakhulu ukuthi kube nabantu bowu-2 abaseduze nenhliziyo yami ebengikujabulelayo ukuthi ngibambe uhlelo labo. Ngine-story guy engingasichaza kodwa ngizizwa ngiyintwana ephakathi nendawo ngempela ubona manginabo bawu-2. Ngiyacela bafethu ukuthi nisupporte ngayo yonke indlela. Sisazofika imphakathi ayilungisa imibuzo, sofika nabo abaholi. Mhlawumbe ngalelo langa sobe sesibeke bona abambekile ukuthi uyena ozokwazi ukuthi akhulumele iqembu ngoba ufikile ezakhe uthe yahamba ziyamphelezela la eceleni uqaba ufike abanaba yenzi siyabonga kakhulu kumbukeli bafethu. Don't forget to subscribe lapha ithimba esebenzisana nalo khona umfowethu uDida Black, ukhona uMayihlokuhlukanisana, ukhona nomfowethu Elvin Francis sekuyibona ababambe lolu hlelo ukuthi lihambe ngendlela ekuyiyona. Please don't forget to subscribe, share, ikwazi ukufinyelela ube nama-views, ama-comments akho. Siyajabulela kakhulu ukweza. Siyabonga kakhulu kulabafowethu iy'ngane zandawonye iy'ngcabele. Siyabonga. Bafuna ukwazi kwenzakalani, no little people want you know